veliko zadovoljstvo i čast što su danas sa nama Sanja i Mladen Milosavljević, mladi srpski pisci, prosperitetni, znači samo im želim da još više i više i bolje rade. Nadam se da će to sve tako i da bude i da će nam ponovo dolaziti i hvala vam svim što ste došli. Hvala gospođi Ani, našoj večerašnjoj domaćici, na lepim rečima. Hvala svima što ste došli u ovako velikom broju, po ovako lepom danu. Sanja i ja smo prvi put u Valjevu i u ovom kraju, tako da nam je stoga i još veća čast i zadovoljstvo što možemo da govorimo pred čitaocima valjevskim, potencijalnim, budućim. Možda nas neko već i čita i čuje za nas, ali Bože zdravlje, ako nije, čuće, ima vremena. Sve u svemu, kao što je gospođa Ana rekla, mi smo Sanja Savić-Milosavljević i Mladen Milosavljević, bračni par iz Beograda, to jest ja sam rodom iz Velike Plane, Sanja sa Pala, iz okoline Sarajeva, i u svom pisanju, ako tako mogu da kažem, s vremena na vreme se osvrćemo i na naš rodni kraj, trudimo se da provlačimo kroz naše pisanje i da napravimo neku vrstu i reminiscencije na zavičaj, na jezik, na našu istoriju. Ja se možda u malo većoj meri bavim, odnosno pišem i o nacionalnoj istoriji, o malo fantastici i mitologiji. Sanja je onako pisac jednog šireg kova i kalibra, bliže glavnom toku i klasičnom pisanju, kako kažu, ali često mi kažu da preterujem i da hvalim svoju ženu. Ja kažem, ne preterujem, čitajte Sanju, vidjet ćete. Uostalom, Sanja je i scenarista serije koje se trenutno emituje na RTS-u Vreme zla, tako da vikendom, subotom i nedeljom, tako da svako ko želi da vidi kako Sanja piše, može da pogleda i seriju. Sve u svemu, eto, rekli bismo neku reč o tome šta i kako pišemo, da vas upoznamo sa našim stvaralaštvom. Eto, možda i idealna prilika za početak i to što je baš na današnji dan 50 godina od kako je hidroelektrana Đerdap puštena u pogon 1972. godine, a ajde da kažemo direktno ili indirektno u manjoj ili većoj meri vezana je za Lepenski vir, arheološko naselje, nalazište kojim sam se ja bavio u svom prvom romanu. Taj roman još uvek nemamo, ajde da kažemo, nije još uvek deo izdavačke kuće Bedem. Izdavačka kuća Bedem je izdavaštvo koje smo supruga i ja osnovali pre 2 godine i za sada imamo 4 naslova, u pripremi su još 2, znači moj roman Prvenac još uvek nije u Bedemu, izdao ga je izdavačka kuća Strahor iz Beograda, moj prijatelj Aleksandar Tešić, tako da Bože zdravlje za koju godinu i Kal Juga će biti deo Bedema. Sve u svemu, taj moj roman Prvenac je možda idealna priča da vas uvedem u neko moje stvaralaštvo, ako je vezano za Lepenski vir. Kal Juga kao roman ima 2 narativna toka i jedan deo je vezan za Lepenski vir, odnosno, ajde da kažemo, meni je od uvek bilo neverovatno, budući da sam studirao sam etnologiju, zanimala su me narodna predanja i verovanja, ali sa druge strane od uvek me zanimala i nacionalna istorija, puno sam čitao naše domaće pisce, jedan od najdražih koji se bavi istorijom je Dušan Baranin, koga jako volim i cenim. Mislim da niko nije pisao o prvom srpskom ustanku, odnosno o ustancima i životom po Turcima, pa između ostalog i o Valjevskom kraju kao Baranin. I to mi je nekako bila, ajde da kažemo, tačka polazna kada su u pitanju istorijski romani i od uvek me je zanimalo zašto pojedine istorijske ličnosti i pojedini, ajde da kažemo, zanimljivi događaj iz naše istorije, pa između ostalog i Lepenski vir, kao deo naše materijalne kulturne baštine, nikad nisu obrađivani u književnosti. Stoga sam baš odabrao da pišem sa jedne strane o Lepenskom viru, koji praktično nikad pre toga nije bio predmet nekog književnog dela u nekom, ajde da kažemo, malo ambicioznijem smislu. Spisateljica Laura Barne objavila jednu zanimljiv roman koji je na granici poeme, koji je dosta interesantan, ali ne barata sa istorijskim činjenicama, odnosno u ovom slučaju sa arheologijom. I to mi je, da kažemo, bila polazna tačka. Sa druge strane, želeo sam da obradim neku istorijsku ličnost koja je ostavila traga u našoj nacionalnoj, u našoj istoriji, a koja do sad nije bila deo književnosti, odnosno nije poslužila kao inspiracija, i otud sam odabrao Eugena Savojskog. Čoveka koji, ajde, ako tako možemo da kažemo,
kada kažemo Kraljevina Srbija, mi imamo određene kako se to kaže, insinuacije na određene aluzije, na određene vremenske periode, ali kada kažemo Kraljevina Srbija, dosta je potencijalnih čitaoca i ljudi koji uopšte ne znaju da smo mi imali jedan period, istorijski period od 22-23 godine, kada je s početka 18. veka, znači od 1717. odnosno 18. do Požarevačkog mira do 1739. godine, kada se teritorija Srbije, jedan dobar deo teritorije Srbije zvao Kraljevina Srbije, koja je bila pod patronatom Austrije, odnosno bila lično vlasništvo, kako je tad stajalo u dokumentima, Karla VI, vladara Svetog Nemačkog rimskog carstva. Znači, taj period je dosta zanimljiv, između ostalog i zbog toga što smo mi u tom periodu imali svega 40.000 stanovnika koji su bili, ajde da kažemo, između Čekića i Nakovnja. Znači, s jedne strane je bila Turska imperija koja se povukla samo na tih 20 i nešto godina jer je bila pobeđena upravo od strane Eugena Savojskog 16. avgusta, 15. na 16. avgust 1717. u jednoj jako zanimljivoj bitci oko Beograda. Sa druge strane, tu je bila moćna Austrijska imperija i, kako kažu letopisci i istoričari, narod je stajao toliko loše da se praktično ne zna kad nam je bilo gore, da li po Turcima ili za vreme austrijske uprave u tom periodu. I onda sam ja pokušao, čitajući, istražujući, da pronađem koje su to najzanimljivije ličnosti o kojima se ne zna toliko, a koje su obeležile taj period. I između ostalog, pored rečenog Eugena Savojskog, imamo recimo Stanišu Markovića Mlatišuma, koji je bio oberkapetan Srbije, oberkapetan Kragujevački. Između ostalog, pod njegovom jurisdikcijom je bila i Smederevska Palanka, moj rodni grad, tako da sam imao jednu, ajde da kažemo, jedan motiv više da se bavim njime. I on je zanimljiv između ostalog i po tome što je u to vreme bio možda i najmoćniji Srbin, uslovno rečeno Srbin ako smo mi tad imali neku uslovno rečeno bilo kakvu vlast u rukama, pošto smo bili pod patronatom Austrije koja je praktično odlučivala o svemu, imali smo jedan deo vojske koje su u to vreme zvala Narodna milicija i ti kapetani nad vojskom su bili, ajde da kažem, imali su koliko toliko odrešene ruke. On je bio praktično najmoćniji među tim vođama Narodne milicije, on i Vuk Isaković, koga je Miloš Crnjanski opisao u Seobama, tako da, čitajući Seobe, zanimalo me kakve su bile sudbine tih drugih narodnih vođa i onda sam naišao na Stanišu Markovića Mlatišumu. Staniša Marković, znači ime kao ime koje onako svima, mislim, verovatno i danas po Srbiji možemo da sretnemo puno ljudi koji se zovu Staniše, prezivaju Marković, ali otkud to Mlatišuma? Meni je to kao etnologu i kao nekome koga narodna tradicija, mitska bića i ta tematika jako zanima i onda sam malo tražio, poredio, gledao i došao do zaključka, pošto postoje određene insinuacije, da tako kažem, znači moji romani nisu čista istorija, uvek je to malo te neke karike u istoriji koje nedostaju, koje možda letopisci, istoričari nisu popunili delima. Ja to malo nadomestim i domaštam fantastikom, odnosno narodnom tradicijom, šta bi moglo da bude i pitao sam se zašto Mlatišuma. Ne znam, verovatno većina vas ili dobar deo vas zna šta su zduhači. Zduhači su mitska bića, odnosno ljudi za koje se veruje da posjeduju određene nadprirodne sposobnosti u vidu. Oni mogu da izađu iz svog tela kad zapadnu u san i onda se bore sa vremenskim nepogodama. Sad, obzirom na to da su kod nas Turci uvek u narodnoj tradiciji i narodnoj epskoj poeziji predstavljani kao ale, uvek su postojali određeni zmajeviti junaci, neki u vidu zmajeva, koji su uvek u našoj narodnoj tradiciji predstavljaju kao pozitivni elementi, a neki u vidu zduhaća, koji se bore, izlaze iz svog tela i onda se, kako kaže, mlate šumom, odnosno čupaju drveće i drvećem se biju sa alama. To mi je nekako došlo kao fin zaključak da je Mlatišuma zapravo bio čovek koji se zvao Staniša Markovića, da je posjedovao određene nadprirodne sposobnosti koje sam ja, nadam se, uspešno uspeo da inkorporiram kako u Kaljubu, tako i u moj sledeći roman Jezava. Ali o kome ću da kažem nešto više malo kasnije, kad prvo neka Sanja kaže nešto o svojim knjigama. Pa evo samo ukratko, moje pisanje je sve drugačije u odnosu na ovo Mladenovo. Mladen je oduševljen istorijom, oduševljen etnologijom,
sve ono čega se ja pomalo plašim, zato što smatram da je zato potrebno izuzetno znanje. Mene uvijek više nekako interesovala ta porodična istorija, ta neka duhovno pokušaj da se nekom bajkom objasni suština, da se nekako dođe do objašnjenja. Možda grubo, ne bih rekla ni ženski senzibilitet, ali na neki način egziperijevski senzibilitet. Sad, te moje prve 2 zbirke pripovjedaka koje Kad žirafa progovori i Vrijeme vašara su upravo tako, kako da se izrazim, neke kao bajke za odrasle, neki pokušaj rekonstrukcija bajki, ponekad i satirično, mješavina kao neke priče za djecu, u stvari pisane su jezikom za djecu, a zapravo govore o nekim dosta ozbiljnijim temama. Sad, u jednom trenutku shvatila sam da osim tih priča, hajde da kažem onako malo harmsovski i začudnih, imam i neke realistične priče. I onda su, tako, pišem kratke, dosta kratkih priča koje su fantastične, aj tako da se izrazim, bajkovite, a onda mi se desi neka koja je potpuni realizam i onda mi se to ponavljalo više puta. I onda sam shvatila da sve te priče koje su realistične na neki način su vezane za moj zavičaj. Sad, pošto sam odrasla na Palama u ratu, nekako sve, bila sam okružena istorijom i svim tim događajima, nemilim i milim i nemilim koji su se tada 90-ih zbivali. I onda sam sve vrijeme u te bajke zapravo bježala od toga. A tek kad sam došla do neke, hajde da kažem, kad sam već izbacila iz sebe dosta tih nekih bajkovitih prizora eskapističkih, da se tako izrazim, onda su počele zapravo da se pojavljuju u mojoj svijesti te priče ljudi iz mog kraja koje su, eto, na mene ostavile dosta jak utisak. Sad, Brda su zapravo zbirka 13 pripovjedaka o narodu koji potiče iz mojih krajeva ili živi tamo ili koji je na neki način dohvatio rat. Sad, rat nije tema, nije glavna tema, ali svakako nenamjerno se ispostavilo da je na sve te ljude kao nešto prošlo i sad to što je ostalo tu, to su ti moji ljudi koje volim, o kojima sam pisala, a zapravo je, nigdje se rat ne spominje, kako je to Vladimir Petrović u pogovoru govorio, ali svakako je tu nekako miriše, prisutan i ostavio je kao neka bolest koja je proharala, prošla i više niko ne spominje, a svi smo nekako pomalo iščašeni i ostavio je neke traume na nas. Ali dobro, Brda nisu generalno tužna, jel da? Možda i jesu, ne znam, zavisi. Lepota je u oku posmatrača, mislim da ima dosta humora na neki način. Mislim da je ugao na koji se gleda na te teške sudbine onako dosta vedar, zar ne? Blagonaklona sam, mislim, bila tim junacima. I onda kad smo se nas dvoje odlučili, prvo kad smo se našli, smo oboje radili pisali, objavljivali knjige kod drugih izdavača. Kod mene je to bila Raška škola, Orion Art, poslije Arete, kod kojih sam objavila svoja prva 2 romana. I onda smo se Mladen i ja upoznali, zahvaljujući knjigama i u knjižari. I eto, u nekom trenutku smo shvatili da ćemo se time vjerovatno baviti oboje dok smo živi na ovaj ili onaj način i da poznajemo cjelokupnu produkciju knjige, od pisanja do objavljivanja i svih pratećih, od grafičkih, lektorskih i ostalih komponenti koje su potrebne da bi se sklopila knjiga. I eto tako odvažili smo se da krenemo u taj preduzetnički poduhvat i za sad izgleda kao da to ide sporim malenim koracima, ali nismo se još uvijek zaustavili ni u jednom trenutku. Sad, Brda i Jezava su bile prve 2 knjige, meni važna, zato obje se nekako i Mladen u svojoj i ja u svojoj, svako se na neki način bavio svojim zavičajem. Mladen će o Jezavi posebno da priča, ali eto, u oba slučaja Jezava je roman, ali opet mozaik roman u kome priče idu unazad, dublje u istoriju, u korijenu, srž problema,
brda su zasebne priče, ali opet vezane tim zajedničkim porijeklom, vezane tim duhom prostora koji meni u Beogradu nedostaje. I pa u uvodu sam ostalom i napisala da su te priče nastale baš iz nedostajanja. A ova druga zbirka pripovjedaka, priča lopova poštenjačine, zapravo sam se tek nakon što smo završili Cip i sve sjetila Dostojevskog da on ima priču Pošteni lopov, tako da je to neka vrsta kao omaža, posvete ili referencije, ali koliko sam se bavila Harmsom, toliko ima i tih nekih referenciji na Malog princa, na Bettelheima, na sve te neke bajke koje sam voljela, opet o kojima sam mnogo više razmišljala kao matora nego kao dijete, koje sam kasnije, čini mi se, bolje razumijevala. I za razliku od brda, čini mi se da su priče lopova poštenjačine dosta bajkovitije, možda imaju čak u sebi i tu neku dozu satire, poneka od njih podsjećaju na te neke priče o nastanku svijeta, eto tako, dosta su. Ono što je meni jako važno je da sam prvi put sama ilustrovala te svoje priče, nekako kako smo objavili Brda i Jezavu na početku korone, onda smo imali, kako smo bili kod kuće, imali smo malo i vremena, pa sam se vratila crtanju i eto, nekako uspjela sam da te priče koje sam godinama pisala i bile su tu i tamo, uspjela sam da ih okupim na jedno mjesto. Mladen mi je pomogao da ih malo stilski i sredim i rasporedim, da među njima postoji neki sistem, da ih ilustrujem. I eto tako, to je ukratko neka moja priča vezana za ove dvije zbirke. Da, eto, pomenu smo malo pre da smo nas dvoje osnovali izdavačku kuću u okviru koje objavljujemo svoje knjige. Prve dve knjige su Jezava iz naše izdavačke kuće Jezava i Brda. Sad, ja bih rekao neku rečenicu i o Jezavi, pošto sam počeo sa Kaljugom, mojim romanom prvencem. Jezava je, ajde da kažemo, od uvek, pomenuo sam na početku priče da sam rođen i odrastao u okolini Velike Plane i od uvek sam se pitao kako je to mesto. Znači, ja sam konkretno rođen u jednom selu, Veliko Orašje kod Velike Plane, ali narodno predanje kaže da su se stanovnici Velikog Orašja doselili iz jednog sela koje se zvalo Livađe ili Livadica, kako stoji u istorijskim izvorima, i koje se nalazilo na nekoliko kilometara dalje. I sad kroz istoriju se provlače razna što predanja, što istorijske činjenice o samom mestu. Između ostalog, poslednji titularni despot srpski Pavle Bakić, postoji predanje, mislim, između ostalog i zapisana istorijska činjenica kod nekoliko istoričara koja kaže da je on u samom Livatu na obali reke Jezave, relativno blizu Velike Morave, imao svoj dvor, pošto se zna da je on od Aranđelovca do Velike Morave u svom posjedu imao 52 sela i to mi je bila, ajde da kažemo, početak, kako se o samom toliko jednoj važnoj istorijskoj ličnosti ne zna toliko, njega vezuje za jedno drugo geografsko područje, a to je Aranđelovac, tamo postoje nekakve iskopine arheološke i zna se da je i tamo stolovao i da je imao svoje dvore, ali kako se ne zna da je Bakić praktično postoji u Livatu, pa između ostalog zato što nikada u mom kraju, okolini Velike Plane, prvo nikada nisu rađena obimnija i ozbiljnija arheološka istraživanja, nikad nisu rađene sondaže terena nekih, između ostalog. Poznato vam je da je u periodu kada je despot Stefan Lazarević preminuo 1427. godine, pa dok nije izgrađeno Smederevo, njegov naslednik Đurađ Branković je stolovao u mestu koje se zvalo Nekudim, odnosno to je bila neka vrsta kraljevskog, odnosno vladarskog despotskog letnjikovca. Nikad u našoj istoriji, naši arheolozi nisu tačno ubicirali i pronašli gde se nalazio Nekudim. Pretpostavlja se da je u ataru sela Pridvorice kod Smederevske Palanke, pošto mislim i sam toponim Pridvorice zvuči kao da je to mesto pri dvoru. Znači, opet pričamo o nekom mestu koje je relativno blizu Livatu i mom rodnom kraju. I znači, te stvari su mi od uvek bile neverovatne. Znači, šta je
tu sve od istorije prošlo, prokujalo, što arheolozi i istoričari nisu uspeli da zapišu. Između ostalog, još jedna istorijska činjenica, Vuk Karadžić je obilazeći Srbiju praktično iz nekog razloga zaobišao moj kraj. Nikad nije prošao kroz Smederevski, Velikoplanjanski kraj, nikad nije zapisao ni jednu legendu iz tog kraja i mogu misliti šta je sve od narodnih predanja, verovanja, umotvorina i slično, zauvek nestalo u raznim seobama ili sa smrću potencijalnih pripovedača i to me nekako od malih nogu i nagonilo i da upišem etnologiju i da ta predanja u onoj meri u kojih ih sad ima zapišem i sačuvam u nekoj meri i Jezava je između ostalog i rezultat toga. Zbog toga je taj roman, ajde da kažemo, spoj. Koliko je Kal Juga spoj, moj prvi roman, koliko je spoj istorije, mitologije i možda trilera u neku ruku, ovo je spoj istorije i tih nekih narodnih predanja. Između ostalog, studirajući etnologiju, naišao sam na knjigu Mitska bića u narodnim verovanjima i predanjima etnologa Slobodana Zečevića i to je praktično prvi pokušaj da se naša mitska bića stave, ajde da kažemo, da se naša mitska bića uvedu u nekakav sistem. On je tamo detektovao nekih 23 mitskih bića, odnosno demoni mitska bića, kako ih on naziva. Neki od njih nastaju od ljudi, neki nastaju od životinja i slično, ali većina njih je poznata. Mislim, svi znamo praktično za vile, veštice i vampire koje su u neku ruku i sinonim, dosta su korišćene u popularnoj kulturi, u filmu, u književnosti i slično, ali ne zna se toliko recimo o talasonima. Talason je između ostalog i mitsko biće koje ja sad koristim u svom novom romanu. Biće priče Bože zdravlje i o tome, možda čak i prilikom nekog sledećeg gostovanja ovde, ali o tom potom. Recimo, talason je mitsko biće o kome se ne zna puno, koje je onako dosta potentno za neku potencijalnu ekranizaciju ili slično. U našem narodnom verovanju i predanju se veruje da zidari mogu da izmere senku neke osobe i onda je vežu konac kojim je senka izmerena, vežu se dva čvora, taj konac se uzida u temelj kući i veruje se da će takva osoba posle, neki kažu 40 dana, neki kažu 9 dana, neki kažu pola godine, ali u svakom slučaju u nekom periodu bi ta osoba premine i njena senka se, odnosno duša, zauvek useljava u kuću kao čuvar te građevine. To je neka vrsta supstitucije za negdašnje uziđivanje životinja i ljudi koje je stvarno rađeno u nekim kulturama. Dosta se, recimo, relativno do skoro u Makedoniji i Grčkoj verovalo u talasone i dan danas. Čak i izraz kako se kaže, zaštitna Amajlija, talisman, čak i talisman u svom ajde da kažemo, i izvornom značenju i vuče korene od iste reči grčke kao i talason. U svakom slučaju, talason je jedno od mitskih bića kojim se bavimo u Jezavi. Jedna od priča posvećena je i uslužnom duhu. Uslužni duh je mitsko biće koje nastaje od kržljavog jajeta. Ja se sećam kad sam bio dete, panike u kući koja bi nastala kada bi kokoška snela malo i kržljavo jaje i baba pokojna i majka, one su stalno ono kao kad vide takvo jaje, to se odmah razbijao nekakav kamen van domaćinstva i od uvek me je zanimalo zašto, mislim, jaje ko jaje, samo malo manje i posle sam čuo brojne priče da iz takvog jajeta može da se izlegne đavolak. Mislim, postoje tačni opis između ostalog i kod Slobodana Zečevića i kod brojnih drugih etnologa. Ako se tako jaje stavi ispod leve ruke, onda nosi određeni broj dana, iz njega se izlegne đavolak koji može da vam ispuni svaku želju, odnosno da donese zlato ili da se nekome osveti i slično. I onda sam ja to iskoristio kao opet jedan potentni motiv. Napisao prvo radiodramu 2019. koja je pobedila na Radio Beogradu, izvedena i svi možete da je čujete na YouTube-u. Kucate samo uslužni duh. Tako da, eto, to je još jedno mitsko biće i to mi je, da kažemo, kao etnologu koji ne radi ni pri jednoj instituciji, koje sve moje znanje koje sam pokupio tokom studija i tokom, ne znam, neke terenske eventualne prakse, sve je nekako uklopljeno u ove knjige i u filmove koje sam snimao i koje ću, Bože zdravlje, da snimam. Tako da, ne znam šta bih još mogao da kažem, da, pomenuo sam i Stanišu Markovića, Mlatišumu kao, ajde da kažemo, istorijsku ličnost o kojoj se puno ne zna, njega sam takođe uvrstio u jednu od priča, tu su i neke druge istorijske ličnosti, takođe... Što je vezano za strukturu Jezave? Pa dobro, da, struktura Jezave, Sanja je rekla da je njena zbirka priča Brda
ima 13 priča, Jezava ima 12. Nekako inicijalna zamisao mi je bila da svaka od priča bude smeštena u jedan mesec u godini i da nekako kroz te mesece obradim i praznike, verovanja koje su nekad važila za svaki od meseca, između ostalog za Đurđevdan, na primjer pletenje đurđevskih venčića i sve te neke napeve koje devojke pevaju u tom periodu ili period nekrštenih dana koji se i dan danas smatra period od bogojavljanja, period od Božića do bogojavljanja, koji se i dan danas smatra da je dosta onako, ajde da kažemo, tonski nastrojen i da u tom periodu godine nečastiva mitska bića hodaju noću i slično, tako da sama struktura, znači prva priča je smeštena u sadašnjost i prati, ajde da kažemo, raskol dveju porodica. To mi je možda i ako bi za neko od svojih, ako bi za nešto mogao da kažem da mi je motiv kojim sam se bavio i kojim planiram da se bavim i u buduće u svojim delima, to je, ajde da kažemo, to neko naše bratoubilaštvo, nesloga koje je vidljiva i na nivou mnogih porodica, ali i na nivou, ajde da kažemo, i naših vladarskih porodica i nas kao naroda i stalno imamo tu neku podelu koja je praktično neobjašnjiva i ovde sam uzeo dve fiktivne porodice, ali puno je i nekih istorijskih ličnosti koje su stvarno postojali i prosto pokušao da kroz njihove priče ispričam, ajde da kažemo, i ono što je opšte poznato, a to su neki istorijski događaj poput Prvog srpskog ustanka, poput Kočine krajine, krajem 18. veka, koja takođe nije često puta bila motiv naših romana ili filmskih dela. Znači, priča počinje od sadašnjeg vremena i polako se vraća u prošlost do pomenutog Pavla Bakića, odnosno 1525. godine, kada je on zauvek napustio Srbiju i, ajde da kažemo, kritičari su rekli, između ostalog i gospodin nedavno upokojeni Milovan Vitezović, koji je pisao recenziju za knjigu, pohvalili su upravo taj hod i tu priču, jer mi praktično prvu priču čitamo u sadašnjem vremenu i onda se vraćamo u prošlost ka 16. veku i neke likove koje smo već upoznali srećemo u nekim drugim okolnostima kroz neke druge priče i onako idemo ka srži problema i ka srži raskola i ka srži tog nekog porodičnog prokletstva. Ne bih sad da pričam o čemu se tačno radi, ko bude čitao videće, ali u svakom slučaju, eto, pokušao sam da narodnu tradiciju i istoriju spojim u jedno. Ne znam, ti možda kažeš nešto o pozorištu ili još nešto o knjigama? Pa, da, mislim da mi je jako važno da spomenem da se u Brdima nalazi priča Naši očevi, majke i njihova djeca, koja je zapravo novelizacija filma, koji je bio moj diplomski scenarij na dramaturgiji, pošto sam dramaturg po obrazovanju. I bilo mi je vrlo interesantno da se, pošto se pisanjem proze bavim sporadično, kad sam imala prostora u odnosu na pisanje drama i filmskih scenarija, i onda mi je bilo vrlo zanimljivo, pošto obično kad radim neku adaptaciju, bilo po svojoj priči ili po tuđoj, kao što je slučaj sa Dobrice Ćosića, uvijek je to kao polazište, proza je neka osnova i onda iz toga se gradi, prevodim, tako reći, u filmski i televizijski jezik. A ta pripovjetka je za mene vrlo značajna, zato što sam prvi put da sam radila novelizaciju, znači da sam reflektovala iz tog filmskog svijeta sa potpuno odvezanim rukama, jer sam ja i autor scenarija i onda mi je zapravo bilo pravo otkriće koliko i to zna biti zahtjevno, koliko je jezik jedno vrlo opasno oružje koje dosta često previše jednostavno shvatamo kao dostupno svima, a svi pišu ovako, onako, a onda zapravo kad uzmete da se bavite time nekako konkretno, kad imate, eto, da kažem, i strukturu razrađenu i likove i nešto sve kroz što sam prošla, čitav proces od nastanka razvoja scenarija, pa pripreme, produkcije, režije, montaže i onda se poslije kad treba da se vratite u prozu, zapravo shvatite da je to neka unutrašnja stvarnost koja može da bude potpuno drugačija od filma na neki način, ali da je ne jednako zahtjevna, nego možda i zahtjevnija za opis podrobniji od filma.
što mi prije nije bilo tako jasno. Još bih htjela da kažem nešto vezano za jednu od priča iz priča Lopova poštenjačine, pošto su tu pripovjetke koje su nastajale u proteklih više od 10 godina sigurno. I eto, imala sam vremena, zahvaljujući prokletoj koroni, da se bavim njima podrobnije i detaljno, da bacim sve što ne treba i da to sve ispoliram i sredim. I onda sam jednu priču koju sam napisala, kako se ona biješe zvala u prvoj verziji, zove sam je zaboravila, Div uplakanih ruku. To je pripovjetka koja je trebalo da bude vrlo tako realistična, pomalo istorijska, ali opet je to opis samo jednog trenutka, ne tako detaljno kao što to Mladen, strastveno kao što Mladen pristupa istorijskim temama, nego isto je u pitanju neki događaj vezan za Danak u krvi. I onda kako sam krenula dublje da radim na toj pripovjeci, zapravo su mi se otvarali ti neki fantastični elementi u smislu da se div pojavljuje u snu, da on plače, pa sad šta to sve može da znači, pa šta se tu desilo i kako je to protumačeno. I eto, to je možda jedina zapravo pripovjetka u kojoj se spajaju ta dva stila koja nekako stalno paralelno njegujem taj neki težak realizam, naturalizam vezan za milje, vezan za prostor, vezan za taj moj rodni kraj i ta bajkovitost. Eto, to mislim da sam zapravo jedino u toj pripovjeci uspjela da ostvarim. Ali više nego uspješno. U svakom slučaju, hoćeš još nešto da... Pa ne znam, voljela bih o Lalijama da kažemo nešto. Lalije su inače prva knjiga za djecu. Hoćemo, samo bi pomenuo još nešto vezano, pošto si pomenula film. Mislim, svima nama koji se bavimo pisanom rečju, nekde je u većoj ili manjoj meri želja da te naše knjižice, te naše pričice zažive i kroz neki drugi mediji. Film je onako nekako, film i televizija su najmoćniji mediji jer najbrže dolaze do ljudi, vrlo su upečatljivi ukoliko je režija dobra i autentični. Tako da i Sanja i ja pokušavamo da sa našim pričicama dođemo i do sedme umetnosti. Ajde da kažemo da smo neke korake već i napravili. Pošto si pomenula film, pomenuo bih samo napratu. Znači, to je i još, opet se vraćam na priču o Jezavi, znači još jedno mitsko biće koje sam, pišući svoju master tezu sada već pre više od 10 godina, da kažemo da je Jezava između ostalo u tom nekom prvom nacrtu nastala upravo kao moj pokušaj odnosno ne pokušaj, nego terenski rad u svom rodnom kraju, da napišem master tezu koja je trebala da se bavi narodnim verovanjima i običajima i sujevericama iz mog kraja. I onda sam, bazajući po selima, razgovarajući sa starim ljudima, pišući crtice iz mitologije, naišao i na jedno onako prilično specifično i autentično verovanje u mitsko biće koje se zove naprata. Napratu sam pre toga sreo u pisanoj formi samo kod Radovana Kazimirovića u jednoj, to je, ajde da kažemo, jedan naš relativno poznat narodni etnograf, u jednoj njegovoj knjizi. I zanimalo me je, mislim, priča mi je zvučala onako prilično autentično, budući da se radi o jednom demonu osvete koji se putem obreda priziva iz reke i onda šalja na neku osobu koju hoćete da napratite, kako i sama reč kaže, da napratite neko zlo, i to mi je onako zvučalo kao potencijalno zanimljiva filmska priča, tako da sam sada već davne 2013. godine snimio i film na tu temu koji takođe može da se pogleda na YouTube-u. Film koji je rađen praktično bez budžeta, ali onako pobrao i neke nagrade i stekao neku publiku. Jednostavno, ajde da kažemo da smo još uvek na tom tragu, ta priča o naprati i priča o tim mitskim bićima koja još uvek traže svoju publiku i nadam se da će je naći. A Sanja je malo pre pomenula Olalije. Olalije su moja za sada prva i jedina knjiga za decu. Sanja i ja smo postali roditelji pre... Da, jedino objavljena. Sanja i ja smo postali roditelji pre 2 godine i dok je Sanja bila trudna i ilustrovala svoju knjigu Priča Lopova poštenjačine, ja sam razmišljao kako bi
kako će izgledati taj susret sa detetom i čekajući da se dete rodi. Kad se dete rodilo, mi smo mu, ajde da kažemo, praktično svakog dana čitali brojne poeme za decu, između ostalog i Ježevu kućicu koju smo naučili na pamet i čitali mu, odnosno recitovali naizmenično, i onda iz tog nekog susreta sa dečjom književnošću i sećanja na neke pesmice koje smo i mi sami učili svojevremeno, a opet vezano za tematiku koja mene praktično inspiriše neprestano, a to je naša nematerijalna kulturna baština i mitska bića. Nastala je ova knjižica Olalije, za sada, kako rekao, moja jedina objavljena, ali ne jedina napisana za decu, znači jedna poema, da kažemo, roman u stihu koji se bavi, kako rekoše kritičari, između ostalog i Dejan Aleksić, pisac pogovora za knjigu, znači jedan Ćopićevski, znači po uzoru na Branka Ćopića. Imamo, ajde da kažemo, unuka koji je u problemu i dedu koji mu svojim iskustvima iz mladosti, pričama daje neki potencijalni odgovor. A zašto baš Olalije? Olalije je jedna, ajde da kažemo, više smislena odrednica koja je, između ostalog, Olalije su one vatre koje se pale kada su poklade i koje se preskaču i kojima se simbolično isteruju zlo i mrak iz zajednice, ali Olalije u jednom drugom folklorističnijem, ako tako mogu da kažem, tumačenju, su zapravo i mitska bića koja se noću od ocnelim putnicima pojavljuju u vidu svatovske povorke. Najčešće ih prvo putnik čuje u vidu muzike i kad nabasa na njih, oni mu obično, znači, deluju kao i svaka druga svadba, samo što se pojavljuju noć, oni mu obično ponude bukliju i sad u većini tih priča koje sam čuo, putnik se prekrsti, verovatno i vi znate pregrš takvih priča, ili ste ih slušali, možda neko i doživeo. Putnik se obično prekrsti pre nego što popije nazdravi iz buklije. U trenutku kada se prekrsti, sve se razbeži. Ovi svatovi nestanu, on se najčešće probudi na vrhu nekog drveta ili na ivici neke provalije i slično. Ja sam to pokušao da stavim u stih, da napišem za jezikom koji, iako ima arhaizme, koji je negde pristupačan nekom predtinejdžerskom periodu, ne znam ni kako bi nazvao za decu od nekih 10-12 godina, tako da i to je početak jednog serijala, kao što sam i u Jezdavi napisao 12 priča i svaka od njih je smeštena po jedan mesec u godini. Olalije su januarska priča i trebalo bi da bude i februarska i martovska i tako dalje, ali o tom potom, i tu će biti opet odnos deda-unuk, unuk je u problemu, deda mu rešava kroz priče iz folkloristike i mislim da je to možda i jedan od načina da se i deci u nekom školskom uzrastu predstavi naša nematerijalna kulturna baština, folklorna fantastika, mitska bića, što da ne. I to je deo naše tradicije. Tako da, ne znam, slobodno ti reci još nešto o svojoj drami, na primjer. Da, mislim da Brda, recimo, nisam spomenula vezano za strukturu Brda, pošto su u pričama Lopova poštenjačine 43 kratke priče, dosta kratke, u Brdima su nešto obimnije pripovjetke i zapravo početak i kraj se događaju u Beogradu, iako su likovi na neki način vezani za Pale, za istočnu Bosnu. I onda sam krenuvši, kako da kažem, od sebe, kao odsnula se na to neko putovanje. A zapravo mi je prva priča u Brdima je pripovjetka Čajo. Pošto je Mladen za izdavačku kuću Strahor uređivao zbirku u Vrzinom kolu i ona je bila tematski određena, kako da kažem, stilski fantastikom, folklornom fantastikom i onda sam tada u tom periodu čitala Tihomira Đorđevića i šta znam i bilo mi je, kad sam pročitala Čajo, zapravo sam se sjetila tog običaja koji postoji i ovdje i postoji i u mom kraju, ali meni je to bilo samo polazište za neku zapravo realističnu situaciju. I mislim da je zapravo oko tog Čaje, oko tog junaka koji se žali na odumiranje običaja, ali to na vrlo onako duhovit način, tragično duhovit, da se tako izrazim, možda i malo crni humor. Krenula sam da pletem zapravo te pripovjetke koje su vezane za taj moj kraj, a
prva i posljednja su opet u Beogradu i nekako mi je to baš bio dobar okvir. Zapravo, ta sadašnjost mi je bila okvir za nešto što je tamo sadašnjost, ali meni je vezano za prošlost, za moje djetinjstvo. Eto, mi u principu rekao smo po nešto o našim knjigama, sad ne znam, ako nekoga, bilo koga zanima, ako ima neko pitanje, bilo šta vezano za ovo što smo ispričali, Sanja i ja, samo izvolite. Scenariju, pa eto, možda prvo malo ja ću to pošto nisam izričao scenarij za ovu seriju koja je dosta gledana katolica. Dobro. Pa ja sam završila dramaturgiju, radila sam kao demonstrator na predmetu filmski scenarijo 2 godine i onda sam potpuno otišla i sa fakulteta i nekako udaljila sam se u životu od toga i prije sad već 3 godine ima kako me je profesor Đorđe Milosavljević zvao za taj projekat da učestvujem sa Goranom Šušljikom, pošto je to trebalo Đorđe da piše, ali on nije mogao iz nekih svojih razloga. I zapravo se desilo da me zove baš za vreme zla koje sam čitala ne kao tinejdžerka, ali kao neka starija tinejdžerka, otprilike u srednjoj školi. I naravno polovinu tih ideoloških rasprava, to ništa nisam razumjela što sam čitala tad, ali neke scene su mi ostale toliko upečatljive, tipa ova smrt Bore Puba, sve vezano za Nađu, naravno, to se sad i u seriji vidi. I eto, nekako, šta znam, pošto sam prethodno radila scenariju za Travničku kroniku za Ljubišu Samardžića, koji nažalost nikad nije realizovan, ali eto, desilo se da to bude neka referenca koja je u tom trenutku Šušljiku bila kao producentu i kreatoru serije bila potrebna da kao vidi da mogu da radim neku kao ozbiljniju književnu adaptaciju, ozbiljnije književnosti. I eto, to je, Boga mi, trajalo malo manje od pola godine zapravo, pošto su oni već imali neke rokove. Ja sam to dosta brzo uradila, zapravo tu prvu verziju, onda je poslije ispravljanje dosta dugo trajalo. Meni je to bilo dosta zahtjevno, prije svega zato što Vrijeme zla nije pisano linearno. Vrijeme zla je knjiga koja hronološki dolazi nakon vremena smrti i nakon korijena, ali Vrijeme smrti su odlučili da pomere za kasnije iz produkcionih razloga nekih svojih i da bi to moglo da se tretiraju, da bi te sve serije mogle da se tretiraju kao zasebne, ne kao sezone, nego svaka za sebe, onda su htjeli da naprave taj hronološki diskontinuitet, znači da prvo su radili Korene, pa Vrijeme zla, pa su sad počeli sa snimanjem Vremena smrti. Ali ne samo to, ta knjiga je dosta skokovita. Nije u pitanju samo ni ta vremenski diskontinuitet, nego zapravo dramska radnja, taj dramski najpotentniji dio se nalazi u trećem dijelu trilogije, u knjizi Vernik. I onda je odlučeno u trenutku kad sam se ja odlučila da Vernik bude ta glavna osnova radnje, a te prethodne 2 knjige trebalo je prepričati zapravo u nekim flashbackovima, a da to opet djeluje, onda su to bile interpolacije u radnju koja se dešava u Verniku. Za razliku od Vremena smrti koje je dosta onako, bar ova prva sezona koju sam ja pisala, to kao Prerov ide u rat i Suhogorska bitka, dosta dinamična, ali opet dosta jednostavnija za adaptaciju, zato što su scene dosta jasnije, dosta može da se prati narativno kontinuitet pričanja u knjizi. Dok je za Vreme zla bilo neophodno potpuno raditi nov scenoslijed, potpuno novu strukturu svega što već postoji, a da opet bude prijemčivo i televiziji i jasno i ispričano dovoljno i da se, mislim, ružno reći ispoštuje, ali da se pristupi Ćosiću sa poštovanjem. I eto, ljudi koji su za sad gledali, čini mi se da imaju da su stekli taj utisak. Sad, naravno, Ćosić je veliki pisac i mnogo je različitih doživljaja
tog njegovog pisanja. I uvijek, rijetko se zapravo kad poklapa ono kako poklapa dramska vizija, televizijska vizija sa onom vizijom, uvijek je to pomalo iznevjereno na neki način. Da se tako, iznevjerena su očekivanja. S druge strane, mislim da stvarno jesu izvučeni svi, hajde da kažem, dobar dio tih dramskih momenata. Zapravo najpotentnijih dramskih momenta, serija je nastala od najpotentnijih dramskih momenata. Tako da, eto, ostao je još najbolji dio da se emituje, po mom mišljenju. Prve 4 epizode su zapravo možda malo patile od tog prethodnog znanja, odnosno od moranja da se ispriča čitava predistorija tih likova, a onda zapravo tek od 5. i 6. epizode kreće prava radnja, u pravom smislu da se događa. Tako da, eto. Još neko pitanje? Nešto? Ako je to, ja bih vam se zahvalio. Evo ja ću da pitam. Aha, reci. Nažalost, nisam knjige čitao, verujem da je to vrlo zanimljivo, ali ova tema koju je Anđa pokrenula, mi se čini da je isto tako zanimljiva. Prvo pitanje. Zašto se odustalo od Travničke hronike? Da, Ljubiša Saradžić nije više živ, ali scenario postoji. Znači, to je to. Zato što mislim da je Travnička hronika nešto što treba bude, ona jeste lektira u školi, ali ona treba da bude još naglašenija. Jer čovjek koji je napisao na osnovu onoga što se događalo, prejudicirao šta će se događati, jednostavno zaslužuje da se to nađe i ja to govorim kao nekadašnji direktor Valjevske gimnazije, jer mislim da to zlo koje nas je snašlo pre 20-ak i kusur godina i koje nas nalazi svakih 40-50 godina unazad, čini mi se da ima šanse da se ponova desi. Ja mislim da svi ti narodi koji su opisani u Travničkoj hronici, a bilo je i Francuza čak, da svi treba iz Travničke hronike da izvuku naravoučenije i da jednostavno nam je Travnička hronika potrebna kao opet ću da kažem, naravoučenije šta treba raditi ako uopšte mi možemo da izvučemo to. A druga stvar je ova koja se tiče ekranizacije ovih praktično sabranih dela Dobrice Ćosića. Mnogi ljudi Dobricu Ćosića različito doživljavaju kao pisca i kao onu drugu ulogu koju je imao u svom životu. Ja sam čovjeka znao, puno puta smo razgovarali i tako dalje. Jednostavno, to što je deo njegove političke biografije kod nekih mnogo umanjuje značaj njegovog književnog dela. A opet kažem, vreme zla, mlada generacija, evo, nek neko napravi, kako se zove, anketu, nek napravi analizu, ja mislim da je ispod 10% gledanost u generaciji do 20 godina. A to je isto nešto što svako mora znati i pročitati. Naravno, vreme smrti se, ne znam iz kojih razloga, tu otišlo, kako se zove, u neki kasniji period. Jer i vreme smrti je isto nešto što svako srpsko dete treba da ima na umu, svaku sekvencu iz vremena smrti treba da ima pred sobom kad razmišlja o prošlosti i budućnosti svog naroda. Izvinjam se što sam bio preopširan. Hvala vam. Pa naravno što se tiče Travničke hronike,
to ako bi se radilo valjano, za to je potreban zaista veliki budžet. Sad ja nisam producent, u trenutku kad je bilo govora o tome da će Ljubiša Samardžić to da radi, to jeste bio problem. Sad, eto, to se tako desilo. Scenarij je ostao, ja mislim čak da bi to isto bila dobra serija, zato što to je djelo koje ima širinu, koju je možda i pogrešno sažimati, koju je zapravo ta televizijska širina i vremensko trajanje zapravo pogoduje. Ali eto, to sad od scenariste najmanje zavisi zapravo. Vreme smrti je bilo konkretno pitanje. Vreme smrti počeli su da snimaju prije 5 dana, da, tako nešto. 15, prije 10 dana, da, počeli su snimanje, tako da bi trebalo sljedeće godine. Ja sam malo pre ovim mojim đacima nekim rekao da svako vaspitanje počinje prinudom. Mislim, nemam više te mogućnosti, ali stvarno bi naterao roditelje da prinude decu da to gleda. Zanimljivo kao ideja u svakom slučaju. Ja mislim da su gore daleko dublji, daleko slojevitiji, daleko bolji serije. Nijednog trenutka ne manjuju su da ovo već osjećamo delo, ali ja sam, lik Đorđe Katića doživala daleko kvalitetnije nešto što sam doživala do sada. Tako da ja se nadam da će Sanja isto uspjeti u seriji da mi to, da kažem, vreme zvaniče. Nesumnjivo. Pojača. Vezano za tvoj čini se prvi roman, za vinčansku kulturu. Interesuje me u kom pravcu se kretala radnja, da li si obrađivao mogućnost da je vinčanska kultura u stvari da je vinčanska kultura, kako sada se zove, da li je moguće da su naši preci pre više hiljada godina, da mi nismo u 6. veku, kako se prikazuje, došli sa Karpata kao divlje i krvožedne horde, Sloveni, odnosno i Srbi, nego da smo mi potomci te visoko razvijene civilizacije. Da li je u tom pravcu išla? Ajde da kažemo delimično. Ja prvo moram da priznam da sam i ja definitivno pristalica te, uslovno rečeno, neki kažu to je neki neoromantizam, neki kažu to je neka autohtonistička škola, ali ajde da kažemo delimično i sa ograničenjem, jer mnogi tumači su prilično radikalni u tim teorijama da smo mi apsolutno, znači čak i da su neki Sloveni došli, kao što verovatno jesu, i oni su se mešali sa nekim autohtonim stanovništvom. Znači, mi smo zapravo mešavina, ako nosimo i baštinimo u sebi i taj genetski kod slovenski, nosimo i onaj tračanski, i onaj autohtoni. Tako da u svakom slučaju to mi je nekako blisko i neka me milina i toplina obli oko srca kad znam da u sebi imamo i tu genetiku koja je tu puno duže nego što se o tome priča i što se piše. Moji preci sa očeve strane su iz Negotinske krajine pred nešto više od 200 godina doseljeni i to baš iz okoline koja je bliska Lepenskom viru. Zbog toga sam nekako i ajde da kažemo, odlučio da pišem o tome. A prvi roman Kalijuga je deo, ajde da kažemo, prva knjiga zamišljenog serijala koji će se baviti Lepenskim virom, podeljen u 2 narativna toka i taj stariji narativni tok upravo, znači prvo poglavlje prvog narativnog toka počinje na dan iskopavanja one najčuvenije boginje, odnosno podunavke, kako je zovu, figure koja je praktično danas i sinonim Lepenskog vira, danom kada je ta figura otkrivena i ajde da kažemo, sljedeći narativni tok, pomenuo sam već 18. vek i planiram da se kroz sve 3 knjige vratim do protolepenskog vira, odnosno naselja koje je postalo pre 9000 godina i da napravim neku vrstu rekonstrukcije kako se tada živelo. Ta rekonstrukcija, naravno, budući da je u pitanju duboka praistorija o kojoj se ne zna puno, ali vidim da se sad sve više piše, čak su pravljene i one rekonstrukcije profesorka Sofija Nikolica Filozofskog fakulteta, koja je i meni predavala između ostalog
forenzičku antropologiju, fizičku antropologiju, vidim da se prilično detaljno bave rekonstrukcijom između ostalog i lika i dela i naselja tih ljudi, tako da biće to jedno onako zanimljivo putovanje. Nisam se puno bavio tim, ajde da kažemo, više kroz simbole, kroz mitologiju, kroz predanja, nego kroz konkretno neku materijalnu zaostavštinu, jer šta god mi mislili, napravljen je prevelik vremenski diskontinuitet. Mi sad imamo prevelik vremenski diskontinuitet sa našim srednjim vekom, a kamoli sa toliko velikom prošlošću. Iz jednog prostog razloga desilo se, pored svih ratova koji su se desile su se i dve velike seobe. Jedna iz 1690. ona čuvena velika seoba i jedna iz 1740. koju ja samo uslovno rečeno pominjem na kraju drugog narativnog toka Kali Juge, za vreme, odnosno 1740. kada se tih pomenutih 40.000 stanovnika koji su naseljavali Srbiju u to vreme, većina njih se naselila i možete misliti koliko je tog stanovništva ostalo, znači na severu gde su se selili, ostalo za uvek, mali deo se vratio, šta je sve nestalo sa njima, kolike priče, znači tu su se onda naseljavali neki drugi ljudi, puno toga je zaboravljano i od samih priča i od samih, ne znam, relativno skoro sam pročitao rad jednog našeg istoričara iz okoline Velike Plane, Darka Ivanovića, koji između ostalog i meni predavao istoriju u školi, o crkvištima na teritoriji Planjanske opštine. Znači mi tamo imamo nekih 10-ak crkvi i manastira o kojima ne znamo ništa. Zapravo postoje samo njihovi temelji i neki zapisi. Znači u okolini sela Miloševac, to je jedno relativno veliko i relativno poznato selo, na lokalitetu Ćelije, blizu Velike Morave, nađeni su temelji ogromnog manastira, kakav trenutno po veličini ne postoji nigde u centralnoj Srbiji, o tom manastiru se ne zna ništa. Znači, kome je pripadao, ko je ktitor, ko je tu sahranjivan, pronađena je samo neka stolna, kako to kažu, trpeza, ne znam tačno njenu namenu i pronađeni su ubicirani temelji. Čemu je to služilo? Takvih svetilišta zaboravljenih ima puno po Srbiji, takvih predanja ima puno, neka mogu da se rekonstruišu kroz običaj i kroz neke druge prežitke, neka nažalost ne mogu, ali volim da verujem da mi baštinimo makar i kroz te sićušne prežitke tu kulturu koju su nekada baštinili Vinčanci, Starčevci i u nekom najdaljem i najstarijem kontekstu i stanovnici Lepenskog vira. Tako da vidjet ćemo, potrudit ću se da napravim rekonstrukciju. Samo još jedna stvar i neću više da vas davim. Dragoslav Srejović, čovek, arheolog koji je otkrio Lepenski vir, on je u onoj čuvenoj monografiji, zelenoj velikoj, koju je objavila Srpska književna zadruga, on je tamo naveo mogućnost da ono čuveno naselje za koje mi sad znamo, da ono uopšte nije bilo namenjeno za stanovanje iz jednog prostog razloga, zato što su te kućice koje su tamo pronađene veličine od 9 do 30 kvadrata i u svakoj od njih dominira ogromno ognjište. Praktično gotovo da bi bila nemoguć život u tako malim staništima i neke su pretpostavke da je to zapravo bilo neka vrsta svetilišta, pošto su svi ulazi bili okrenuti ka vodi. Zna se da su sve one figurine koje su pronađene, ajde da kažemo ribolike figurine, pretpostavlja se, ne zna se, izražavala neku vrstu poštovanja prema nekom vodenom božanstvu. Ja sam naravno to u mojoj teoriji mešavina fantastike, etnologije i slično povezao i sa napratom i sa tim nekim drugim božanstvima voda, da tako kažemo kako ih etnolozi nazivaju, i time ću da se bavim malo više u drugoj i trećoj knjizi, ali svakako žiža ostaje na Lepenskom viru. Hvala vam. Hvala puno i vidimo se opet uskoro, ako Bog da.